Hornbill weekend horn and campaign vegan sipai tu nai holim pi ding hi le episode ni ding ai holim pi ding hi a tu ne panelist ai isabu guest ai ne wa hi le aza ta khoi ma i sia Suanmuanthang ama ile Open Burma Foundation founder and president ai a ama san ye so non tel the jagin na to lungdam thung gering ye sia lung na may ibang hunong tiyak manina kipak ma may ngay Open Burma Foundation pen som ni bang human rights le na dang sem kintachi kana zawa yai Open Burma Foundation le na septan teo tom chik nong plak theyam lung na may weekend host mang nong sap manina Open Foundation Open Burma Foundation pena kipat silina Burma Project China 2001 panina kipan hiaina charity na sep nato kipanina kena nikatina antum vei kinek sung panina khat vei bek ne ina ni vei kane ding teng sum kholina kumni achin changena Chin State Tonjang Township Luangal Village ading ina water sanitation le water tanks water pipe chita ball pipeline tua teng ke mai na sponsor pi aina tua takpan Burma project china kipan hiaina tua pan kizom to swa kina orphanage sponsorship kipan ina tua chiang ina scholarship adia dia kina mizong te ading kipan ina Australia kama kipat chilna pen Amnesty International Burma team ma kolgam tukisai consultant khat kahi na to kolgama human right violation hang ngina consultant khata kihelina tuapan kipanina tuni donga human right vai adiak dia kina Christian te tuate minority rights tua changina human rights abupina tuateng pen advocacy dan nina akihel to swaki ji atomina tuateng ongening ina Australia Brisbane base ina aizongina kolgama ami selected staff omina tuate tungtonina funding ombang bangina kepihiena tuni chiangina $40,000 kisang kia asumlia sumtangina china tualo donation tampi nagris pi anum laina World Vision Austria te to partnership kineina tuatungina Austria gambup kipol na sa tumvala speaker ina ong samuina fundraising ken pen Burma World Vision Myanmar ading ina donation kipehinina tuasung panina keima ma ina adiak zomi te yang kung ading de sakna to fund ngen kikina zomi te ading ina separate fund china to penong pina tedima Rangoon Tedim Association te tungton panina tua fan ken na kina amau ranguna adiak so suante ading ina ahithei za zana na hom hiau hi chi tua atomina ang thei sak nuam ngai to pi pe uma na pan la na teo pasianin paong wal zol hela pa to tutungi Burma boy na ding pen nang i Australian ambassador to na sem den na hi jagina na thei lok sa ya ikele this comes as a surprise ay kele ay dimong maaya to boy na military coup tulay tak kolgam military coup pen politician te journalist te tua changina tu kanzadeu scholars te le activist te na atuina
expectation a sa a hiya a na hang pen military tema ina a hunina ong phuang khia hi manina tua tung ton ina a na ki thailo bekhina bang huna ngom ding hiam chi pen atam zo le scholars de te bangina a thei sa hi chi tua dong thei ngai yai pen expect sa yai ke le timing le tu covid zo lai ta hi pero meaning ne ya pre-plan yai ke le overflow of circumstance, outcome of certain circumstance. Atam zo Burmese scholar te sung panina hi song ina politician diak analyst kibol sa te iet tak chang ina le international sung panina Burma interest group te sung pan iet te hi pen expected sa hi a hi song ina timing ding pen kitchen lo bina to a timing ding pen a a kitchen lo na pen a backup ding military te ai kele military junta te China le Russian backup ding mo backup loading confirmation ani matengina apan lo hi zo hi chi tampi takina upna ne yu Hornbill economic recession global virus mo COVID-19 siagina economy le bang China ki recover zo dia cha kamdang te deep dabao na ngaihdan military coup at the hardest time of life mo ahit pen Burma gam bang China effect anang mudan media blackout ai kel communication cut off chi khong hiya nang information mudan ting khobel zak thedi non gen thediam ground reality the ground zero report nang thu zak ting lungda mei economics Burma economic pen kiam chi takena kiam ai songina democracy kum nga sung NLD party na ong chep sungina World Bank pan international aid pan chi bangina tuam economic pen damina recording a kithoi lai takhina tua military junta kup ong kipat te bang teng sukha hiam chile international business hen pe lao thong ta hi manina abanina sanction ong kipat te gam sunga CDM movement ong lu china military coup pen February ni khatina ong kipanina nini ni 2nd February panina CDM movement civil disobedience movement china tua pen medical doctors tua changina nurses hospital tuam panina ana sepu hall sanina tua ong kipat takte gambu pading ina bang chidingia lungso na ong piangai manina regular normal business ki sem thainon lo ana sem ding tua teng bekilabina thakhat thuina teacher back pen 100,000 teacher te bangana sep na hall tua panina gambupa danga government ana sem hen to adding ina civil disobedience movement joinun tua hile tua ina kolga mading ina democracy hi theinang non violence movement hiding hiang chi thapiak na to ong pai takte banking nangon pen normala thainon lo banking polkhat te pen military hunta te na guard ball veku chi bang tua manina gamdang business te de tak ran thainon lo ai manina economics pen kiat bek hilowina pangcha diving danina tula tak apai lai tak hi chi economic lampan tua teng he CDM civil disobedience movement akipana himalet rutan ya it chiangna human rights now pang numei ai kele mo onone lo innocent civilians asi tama maya to bek tham loina Burma history ya military coup ya chen adang te to ki bang loin tutungin banga amau defense military defense banga aeroplane mo fighter nangon to civilian kabuchi akiza yai pen a situation civil disobedience movement apart civil
warum thading dan hiya banga na mu dan bangchin analyze station international observer ichi te na media lian pi te na song civil war ding hi china lao bek tham lovina UN envoy to Burma nu pan kip panina warning kip ya British te na hi zongina US to changna Australia government South Korea Japanese chi bangina warning piau tulai changina misi pen exactly a kit tail of hangina atamso report na children pan kip panina now pan kip panina zanga le som nga chiang record chiang a kit heyตัวคิดเจียงนะทงเกียเป็นอากิเทเจียงะสังนี่แหละจังงาเลสมสกิเลลีกิเทตัวเราว่ากิเทเราตั้มปีแต่เป็นแฮรีคอร์ดอมโลรีพอร์ตดิ้งอมโลให้มันนะกิเทเราตัวคิดเจียงนะ civil disobedience movement เป็นนี่ดังmilitary coup Burma history ซ้อมกุกเลนิปันนี่นะตุนิเจียงลีเวย์บังเอาหิตาตัวสุงะตัว civil disobedience movement เป็นอลัมดังเป็นบางเงียมจิเล1988 military coup ปีนะเกจง high school ละอมินะเกจง leader ขัดนะเกี่ยวขาหิงตัวลายนะ government employee แต่ละ school teacherตัวเชียงนะ medical doctors nurse engineer จีแต่กิปอลีนะกิปอลขบนานะเสพขบนาอมลเวนะ student led demonstration here ตัวตุงเป็น student เห็นเปกิเฮล professor แต่กิเฮล medical doctor แต่กิเฮล nurse กิเฮล teacher primary school teacher ปันกิปัน government employee แต่ตั้มปีตักกิเฮลินะตุยนะตั้มจิตตะเกันตั้มด้วยมันนะ military coup Burma history ลีเวนะสุงะตัวเป็นลำดังพเดียก compare we cannot compare to the past military coup อิชิไม่ดีงามบางเฮียมจิเลตัว generation technology สังมาตา generation Z แต่เป็นหางสันมาอุอามาวินะ democracy อันนบนากุมงาสุง full experience อันนี้เราหางินะhalf experience ในไอ้มันนี่นะ freedom use of technology media จีแต่ newspaper จีแต่องจังเทียมันนี่นะตัวตุงCDM movement ต่อมาไกนะกอลกัมเดียกนะ military junta แต่ลังปันนะอิจิเดียมตัวแต่อีกิดโลกนาแต่ดาลนะดีงา CDM movement เป็นลำดังมามันนี่นะเกมิมัลมาส่ง politician ก็ฮิโลหางนะอันนั้นเสพนาเตวทุปีสาใครมันนี่นะ February นี่ขัดนี่เป็กปันนี่นะกษัตริย์เป็กปันนี่นะ politics แค้นเป็ก violence อภิยังแค้นเป็ก update เป็กทำลบินะเกส่งก็ฮิเทบังนี่นะยาออสเตรเลียกับมา Australian Myanmar Institute จีตัวเป็นอดีต academic ลำฮิจดบินะ former Australian ambassador to Myanmar current และ past แต่องค์กิเฮลตัวเชียงนะ goal แต่ใช่ไหมนี่นะ Burma แล้วก็ Burmese Buddhist อิจิจะเดียวแต่ปอลคัด medical doctor นี่แหละทุมองกิเฮลตัวแล้วก็เกจง member ขัดทีนะตัวเป็น non partition study อหิหางนะ human right ลำเป็นfocus มามันนี่นะตัวสุงCDM movement ปันไอจง NLD party ปันไอจง university ปันไอจง activist ไอจง call กันปันนี่นะ speaker กิสัมเจรินะตัวสุงdiscussion แต่เป็น Department of Foreign Affairs และ Prime Minister Office direct กิปวกเจรีตัวสุงอัตุปีมาขัดบางเฮียมจิเล Australian government นี่นะอาเบสากุมงาสุงินะ Burma military และ Burma police แต่อาดิงินะcharacter building leadership building ethical กำตัดนาหอยแซมนาง professional อาหิตนางจีนะdollar a million นี่นะหุยนะตัวเป็น military หุ่นไทยนะ
power องลักตักเชียงนะอคอลที่นางอินกูส่งตัวนะฮะกัดมานะ March นิกเยียดเฮียมขัดนะตัวหูนาเป็นกิขอสักทีตัวเป็นมีตั้มปิ้นจงอัศพางนะกู Myanmar Institute Australian Myanmar Institute แต่จงตัวตะกะอับุลปีตักนะกิปายนะกิเฮลนะ Foreign Minister และ Prime Minister แต่ตัว direct นะตัวทุกกิกุบนะ discussion แค่ direct นะ Prime Minister table ละอาลุเลียนฮีจิเกี่ยวเทนะขัดตัวละมาองเกนฮีไงทุลายตักินะอินเทอร์เน็ตไอ้เกล communication blackout ไอ้เกล international media ลุ้นโลจีไอ้ยาบางชิน communication เลย CDM movement บางชิบางปันลาวยา ground reality ยัย military junta เตกำตัดนากิโลมโลตักเป็นก้อยละกะนักบวยเดี๋ยวว่าเฮียจีนั่นอัปเดตให้เดียมมันลุงดำไม่มังมีเดียเป็นคำสมัครใหม่นะมีเดียส่งปนินะBurmese media ส่งปนินะอามินเนจเดวมิตมาจีเตอิราวดีจีเต DVB จีเตตัวเตบังอัดทบลำมาเฮียตัวเตเป็น human right ลำปันกิปันนิดังประกามาปังฮีนะ military coup อมตักเตตัวเตเป็น target ปีฮีมันนี่นะดำนี่นะอามาวregistration เตลักเขียดสักุไอ้มันนี่นะมัดดิ้งอินอมเตอามาวเป็นอามุน allocation กิเทลบินะตัวบังอินะน่าเสมวยนะอามัดจงตั้มปีตักตานี่ดังoffice เตนะด้านนี่นะเซมเทนอนเรา office ในนอนเราไว้มันนี่นะอากิมันตั้มปีมาบังอินะอากิมันเราเตนอามาวนาปนินะตัวบังอินะ accept จังเซมฮี example นี่นะ Viber บังคักตาตัวเต wireless broadband จงคักตาตัวนี้นะคักดิ่งขัดอมไลน์ตัวให้มันนี่นะ generational ตัวลายตะกาgeneration Z อิจิเตอามาวอควากุตายมาไอ้มันนี่นะพอลคัดเตนะneighboring country ปนินะกิจบเทนะตัวมันนี่นะ data เลยเทนะตัวตักปนินะrecord จิบังอันนั้นเองที่ส่งหิตัวไอ้ห่างเงี้ยนะที่งะ deterrent again เกดิ้งบางห่างเงี้ยมสิเล่มินำแนวมาจะส่วนเตสุงนังนะmilitary junta เป็นปันปีส่งนะเวไอ้มันนี่นะinformation อีเปียกจังนะตั้มปีพิลวังดิ่งส่งกิสัมตัวมาบางเงี้ยนะ media เป็นตั้มโซกิขากินะนี่เบกก็มีนะตัวนี่แต่เป็นmilitary แต่เบกินะเอาอุกขีนะมีาวตีกิจตัวเป็นอามาวาฮีนะตัวซิมโล newspaper บางเป็นเมียนมาอะไรนะกิจและชิมุง newspaper ตัวแต่ซิมโลอดัง independent แค่ตัวอบาดาบานาครับชิบังไอ้มันนี่นะ media เป็นขังโนเตนะมาเซปตินะจะเจียงฮันเจียมโลบวงเป็นก๋วยเตี๋ยบังกำตาเฮียมจิกีเซมเทโลตัวคิดเตอัมกรุ๊ปพอลคัตเตนะอามากำดัง neighboring country เตกีมาให้มันนี่นะตัวตุงโตนะอังะเทนะว่าอามา record เตซิมโลอัตมโซมุนดังทุบยังเตเป็นกิเทคาโลฮีตัวอิเทคาเตเป็น generation ทักขังโนเตนาอเลมนามุนโตกิจุยา report อักยังเทดานฮีจิกูเทน่าตัวเชียงเฮียว่า military strike ไอ้เกลิยัยcivil disobedience movement มั้ง CDM movement เตเป็นอาเขตสุดได้นะดิ่งก็อย่าฮิตเมปก็อย่านัสเดวะเฮียก็อินบังจิตวักตาอาศิเตงเกลโล leader เตองซันซูชีเตเกล political leader เต house arrest ไล่เฮียบังอา situation update อมเทียมก็เวลจากนี้นะลุงดำไม่น้องพกสักกิกCDM movement คิดเชียงนะ CLPH ชีนะอามินน้องเปียวว่า CLPH เป็น NLD party สุงปนินะ elected representative แต่อินะ meeting ตุกอมินะ CLPH ชีนะองพวงเขียวหีตัวเป็นgovernment form ดิ่งฮันเจียมนาวหีนะ
NLD party sungpan elected party te ang kihel tua chiang ina adang te to consultation tulai ta kina damdamin ong bol wina armed force group te to zong consultation ong bol wina CDM movement makai te to zong consultation ong bol wina bek tham lumna ethnic organization like party makai jode te zong tuina consultation damdamina ong pai tau chi chiang hi tua khit chiang ina armed force te na a bullshit na upen tamma mai na take hit ding hilo bang hang yam chi le report pen mun khen pe pan kinga lo a bol na khen pe pen na sema ma ina mi hinga ding ina very cruel chi mai ni sapa bina kolgami to lam jawai pek pansong na panina tua tak panina akung pek kachin donga tua chiang ina sian gam lam le karen gam lama tulai taka helicopter le fighter jet to akap na te upen karente gam te hi na Thai border banga tulai takina karente pen 100,000 kim bang anatai tau hi in tua pen karen army sung panina demonstration peaceful demonstration te protecting daldi nga anapai tua pen military junta te he ai manina nidanga ceasefire anepi KNU te KNA te chi bang Korean National Army te yung Korean National Union te zong atuam te tua te mipi na khen pe akwa na fighter jet ai kel helicopter to na ka pu him anasiat namun chi chiang ina ei to kinai bang chileng kol pi bang jong na sema mai na ei zo suan te sung pan dong tampi na sita falam khalkha kol tua chiang ina ei zo suan sung pan ina tedim kampau hichidiama tua te jong tampi na sina bek tham lo bina kol pi bang pen kiwak Taithul ina a video amuzong na umdinga amulo zong na umdingwa mi pi khosunga wakte kap biakin maya mu te kap khosunga kwa ma omlo amu nak le kap chi bangena na sema ma ngunda nga na sep na te jong video tamlua ki enzo lo en leng hitui lu ngai manina atamzo ki enzo lo hi mai Yai situation yai dana situation ei zo mi te adya gine ei zo compound lam de themo chitale bang ne bang chin tading economic sustain bang chi tading bang tan hit yai dana thuak the ding hovel global zomi response bang ya specifically no na foundation mo Open Burma Foundation ten bang chin pan nalawa tulai tagin international so mi te mapan na le tua ko Open Foundation Open Myanmar Foundation Open Burma Foundation kachiu tulai takina Open Burma Foundation pe na tamzo Amnesty International le adiak na Australian government na human right bodies atuam tok tualama advocacy kina accept pen fundraising jong tibol man lo ahi jong ina kol gama mimala kizopi omina tua sung panina hamsat na to kizuyina hia hitenga proposal chi bang kigen te finance lama ki priority ki bol man lo ahi manina advocacy liarina tulada kina kanak pan mama tua pen Open Burma Foundation to international zo mi te le CDM movement na mapan na pen atamzo ina mapan pina Australia yung New Zealand yung Malaysia tua cheng ina Europe lam te bang zong na pan pina ke bang meeting at ni ve Europe gamsung England Germany Norway Sweden Denmark atuam tuama teng Zoom meeting ke zong ni ve kat ong samoy na kana turpia mau zong kolga mading zong na pan ma bang CDM mo na zong na pan na US la ma hi level kipol na tuam ZI US chi te atuam na donation lama na pangui na adanga pangzong White Houseของไอ้เกลเล่อะตัวมาอามา
demonstration CDM movement min to na zangu ko kya nga zong tua bangma in tua chidana mapan na bel he tu chiang chianga thanga huai ma chiring hi yai freedom movement rumor sia matang yam ki theke international news ai kele thu lam le ke zak chiang ina China ten military junta na pia panti chi thu ki za international response bangaya Burma in UN pen hundam turing dana nga beidonga ommai ya biggest democracy India response le America le gamdang te response bangaya sil bangong si pai to zeling namua Burma in bill 40 million bangina pen UN responding al nalam en ma wahia ke bangin bill he ana lam en lolo kahia bangangiam chile UN history and lang Rwanda tepan kipanina nidangina Sudan tepan kipanina Syria te yet takjangina atwam ento lang UN nina interfere de taka abol take na tak omlowa government buayina government soldier te na rebel group te zolo chaos omle to hunte peacekeeping chi namni omina R2P le A4 chi yam khat to the gel ne yung hi ai hang amau pen amende ya attack chi pen omlo lai hi international law tamzo in tail bina UN na ang protecting hi chi chiang lam enai manina kolgama tudong ma atamzo in kilamen lai hi China te pen ni dang tekpan kihelto wong buai sakma ma bu kolgama ding ina economic priority den ai manina China ten pen amalgama rugul ikichi Muslim te jong bol sia million bangda hiam bang pen slepa zang atua China tema leitung bu UN human right makai piding a Chinese tema kikoi banghang hiam chilama sumtona se mai manina tua pan muna nga the na ngina Africa gamlama na pi se mina tua ten vote pi na UN World Health Organization hitale UN vai atamzo pen China te na on control the na pen tua chang hi tua ma bangina Burma amawa ding ina economic interest lian lama ma hi manina amau pen Burmese military junta to ite lo to akite lo to amau support a backbone ti tu ni chiang himai hi chi mi khen pewin atel hi tua ma bangina R2P providing UN Security Council tumvei pialbang meeting ne yu tua meeting te Russia le China hangina meeting hoi tak ki jau thei labina condemnation chiang bek ma hi tua manina UK to US to Australia le align porkhatina atumveina UN Security Council lina decision hoi tak akibol thai kele separate na discussion ball kuling hi chi hi tua pen Wednesday hi khat UN Security Council China tema ina veto ai manina UN lian panina na sep thei nang pen tom ma chiring hi yai dana Burma numei now pang civilians ten on fighter jet to kam now cinema dan hong live streaming anakin kha mo hey ai banga building nei lo kam dang te ina om lai na zomi unao pi Manipur lam politician MLA khatleni member of legislative assembly ai kele people's leader amao shelter ai kele near immediate neighbor hi wa bangma action ala ke wa yai dana Manipur lam te dai di deom line so ram thanga chief minister pan unao Burma te in ka in kon ka su api te wa hi chiwa unao tek te en thei mai lo ding ka hi chiwa ya dan in chin ko ki mi zo te ai kele immediate neighbor te response dan bang chin o ma zo mi te lung gel tu tani Joram thanga hi le minister ding ina spirituality atong qualify khat ahi chi kimuthei ni na leadership ahi na khat to tumna
minam Josuan una khada hi na to tua teng amuthe makai khat om khak pen Mizogam state bekilawena Manipur la dinga izongena Burma Josuan te ta dinga izongena angtan hoi mama hi ke mi malina lungdam chu going Manipur la Josuan ta te to ma ina tua sungpanina MLA pen tamking so nge lo hi Burma hitale Manipur hitale tua sunga MP Kolgambanga hile members of parliament chiang onga ute tua state sung chianga ding bekilamen lovina Ejo Swante sunga buaina lian pi a omle verbal statement nong ball heading mipi adding discussion nong ball heading violent amle condemnation nong ball heading hap satna lian pi amle bang chi pan pi thading hiam chi ong ball heading te pen biakna sia te Tungai sun thei te mipi te na kilam en ma hi lamka panina zomi council panina Burma violence statement bang bol chang ke bang nuam luaina ke Facebook kha hi zo swan te hi bang lung sin nei hi manina thupi ma ta hi chi kilamen hi lamka panina adiak dia kena Manipur state sunga MLA chiang pan munong nei mipi amakai te na Burma sung buai na bekhilawina Josuan te sunga si na nat na man na tampi om tai manina statement ong puakkhiat ding pen kilamen ma tua bekhilawina sap tua makai te kiangai zongina pasianomi manina isangam unaw te bang sem thading hiam newspaper ai zong TV ai zong media ai zong statement kichian teong bolin sepjia ding teong bolin Burma lama makai sudah tesong ong hopi ina hile imite ading na khamon huai ma saing ayang tu ni chiang tamjok ki janai lo wahi manina thu kigen ngen lai ding banghangiam chil hi boy na pen bang tan so ding chi kwa man thei lo wahi manina ni dang chiang bang chiang tung ding chi gi thei lo wa u chin ut keleng na isep khop kele khati boy na pen Arabic te pawa nagala mấy càng khát bền na all mo kể zan kalina na in ke yong tung ding nang in jong kang ding hi toy manina biak na nei adiak da kina politician makai khat hi le zo suan bekilo minam da nga violence te pen statement abol ngam ding makai ding pen pasian nong piak ding jong lungul ma hang chi akipok sakipa ngei tunia ding na last question lama ilut ta ding amo unaw pi the Burma parong tain Manipur zomi te na more ang lucha government sol tigin kien liam mai yai pen Burma mi te kya ilon zomi Manipur mi te zong mit hitui tampin wan na hina a reality phok na hin yai dan boy la ya ichi unaw ki pan pi the lo kiet liam mai pen koi khama ma ding hina yai only tip of the iceberg boy na tampi te laga among don khat sawa hiya tulai tagin global zomi Mizoram azong itama Manipur azong itama Nagaland aleuma ai kele unaw naga te bang kiwai che tanga kiwai wa tulai tagin Burma pan pi the ding alien neo pang chedi tale bang chipan lak he daruma what do they need most refugee galtai na ding bel ma pen sarkar to kisahin independent kinelo thading banga hiya biagin chin in tholom dong ding finance support pipoi mo hiya banga hiyan what would be the greatest need right now for Burma for all the global zomi to join our hands how can we stand together in this battle to question pen atupi ma le akisam ma tupi ya organization khat ai zong ina kipol na khat gam khata idot det ding pen ko bang sem thading kai wiam chi hi tua sunga tua hi media ke nong ho pi na pen na sep na lian ma khata hi leitunga gala hi zong in na hi zong in akisam ma sa pen sum hi ma salobina awareness bang piang bang chi bang piang hiam bang chu piang
aveka mi pi hen pina athei ding ki samai manina media pen kinak sama ma hi kolgama ki jang theinon lo pasianu na to Mizoram le India bang pen suak tama ma de banga ki jang thei tua hi we can host na interview nong bol jong pen tua ading na sep na lian pi hi ei gam to interview bol na jong atom mum khain china here nangi interview na pen mi tampi takin en chi ke bangena report tampi ong ki ge nai manina tua na sep na pen kolgam zo suan te bekilo na kolgam bup ading na sep na hi tua bekilo na pasien na sep na hi humanity ading na sep na lian pen hi mangangiam che nang pen you become the voice for the voiceless about Taithul te ading wa mai na Taithul te a report ape hia nei manina nana sep na thupi ma hi tua ma bangina tua media omlet newspaper khen pewa apiang azak bang report ong pia kim thading pen thupi hi tua pen awareness khatna ni na tap politician te ina ong makai dingu pen na tamma ma ina leitunga politician ichi te pen na tampi se moina tuai manina ei kampauto politician na imuan te na consultation te ong nei thea bang ti sep ding hiam chi mi pi le makai ju de te song adot the ding tua pen thupi sama ma ing atum na mimal kim sep the biakna hi na ei pen ahing pasien bia hi na ahing pasien biakna ipok dinga galpini nalaya kori tenbum te polbang pen juice te ama anun tak na pengama in a cell chip to banga juice tampi tak na suak ta sakhi to ma bangina to hun lai na Bonhoeffer ina thu man de hei manina anun tak na pi hi bai manina biakna sap to ma makai hen pe pastor lo le to te na isep the tampi tak komina ibiakin te thungit na ni na awareness team building ina to team tung to na bang sep the ding hiam bang chikan ding hiam chi to pe nong kan khele sep the ding pen tampiam ding hi in de lam pen Burma lam sang ina ki pol na lama pol khat pen hoi zole kilom saing gen te nan zomi council bang om theya hi manina to pen thupi ma tulai tak kalimiu pen nak buai ma maina ahang kalimiu sunga biakna sung panina sia pol khatina veima ma ina Facebook na ngon ang khau hi pastor pol khaten ai zongina atam zo pen dai di de a member teu si thupiang te ki gen ngam lo tuama bangina sap tuam teng ki pol khoma an nei lo te in nei lo te nek ding nei lo te bang chi kep ding hiam chi te pol discussion meeting chi khong om nai lawai manina tua lama da huai sama ma ing tuai manina in de lam te na nakitu tuak na na sep the na tampi amma bangina kol gam lam hi video amu khate ading ina biak na sap tuami le chimo te biakina jong ki om sak the wa chang na chimo te nek ding jong biakin pan regular la antang pan ki pe the asite ading bang kisam anuchat te ading bang kisam mel the ni mo nei lo chi pan pen committee kitchen omina gambupa tua bangin na vai hom theile tua pen lungul wai ma hi leitunga kipol na piang khen pe pen aveite kyang pan ki pan na apil pian tele anei pen te kyang pan ki pan do tua manina isep the tampiam hi India gam om Manipur state pana sangam ule now jo son te song tungin na to song apang tampiam ong lung himo tampiam ai manina malama song nong phok to swak dingu chi jesu min to tum no mingai tunia ring last question. Democracy should come with a price. Zomi san ai kele civilian innocent now pang san bang za to democracy kile non ding hiya democracy ni Burma gama chikchian tang non ding namua gen hak pi hiya ai kele bang tan thuang lai ding hiwa. Is it just only the beginning? Are we halfway or we are almost there? Kitung dek ta hiya pan dek ya ai kele says the same lai ding 1962 panina
kolgam buai kipan tua kolgam buai na pen nidang na pen lung agreement akitsi tua pen honor lowina military kupina ongla to suak KPN mapek panina tu ni donga full democracy chi penom nai lo ai songina 2015 panina half democracy china taste alim na tom kichiam kha hi democracy pen nga ding lam edna pen nidang to te nai na nak tamma ma ta tua tung pen soding keimi malin zong uming a hi zongina equal zit nang pen saw thei ve ve ding hi a hi zongin a saw zongina lam edna bang tengom hiam chile kolgam sunga ethnic group te sung panina ethnic group khat le khat na sep khop ding a thu pi na tuina ong phok panu discussion ong bol tau tun tampi tak tulai tak bang ethnic group som bangina discussion bol ta tua bek tham lovina kolgam sunga Burma sunga atampen Burma Myanmar ichi te na ethnic group te i thu pi na pen amipil te hitale scholar te hitale tua te na tu takina ong nak gen ma mai na tua pen hi lo hanga hitan sot hiang chi ong mu hia u tua chiang na tua pen generation hen pe kihel tua kichang profession hen pe professional hen pe kihel lai manina lamet na pen sang ma mai na kolgamin ong nga tak tak te kolgam pen nak khan to ma ding chi pen mu hia ing tua manina ilampi pen bang tan sot lian nga kithei lo hangina tua lampi pen ni danga to te thelo lam et huai ma sang ma tua mai na ke mi mal ma zong lo pina ka sep thei ja pan ding pen han cham sem ding chi nong interview bang pen ana nuam ma hi ngei ching thei sak ko mi ngei lungdam ma mai na sia Suanmuanthang Open Burma Foundation frontal organizer founder and president 20 years human rights le Burma economic khanto na ding le frontline Burma nastaka khanto na ding so media la pan la Australia pan yaidan hunoi don piak jena to ki pak to kon gena Hornbill Cable Network ana en kempe so mi ira ipui pak pian na gam ana en kempe win Burma ring bang chin pan la ding wa chi media tung to na padin Burma lam table ki black out mai the ya himane pasiarin nang le ke for such a time as this Esther bua lai shan again yai bang hun changa pang ding na to pain na namun te kaun ko hi chi US hi zong in Canada hi zong in Norway zong Africa hin koi muna na zong yom na kempe wa to pan imi sa te da pang dia on sama hi chi sa thang ni na pan ila che ding wa Mizoram hile Manipur hile kai top isu ding wa ipil lai siam teu yu now sangam tia din bang chin salen na tung the dia chi pan la ding na Hornbill Cable Network weekend hona panin Mang Taithulin Hovel global zomi te hem pe apil kon ni aye tonia ya panel sang tel sak u sia Suanmuanthang mo sir na to ki pa tu kon ge na last message zomi tia din last message ke nun na de eng khat teng ni non gen lai jam atom kimina zomi chi pen zo suan te hina amin to ki buai non lovina global adik international om te zong na sep khop na lama alungul ma ban alungul zonai lo zong om hi organization ki bat lo manina to bang zong om the ai hang networking ichi pen na sep khop na hi na unity in diversity akichi pen zang the leng to udma ma ing indegam lama zong isep khop the ding tampiom leitung pa isem zo ke zongena zo suante om natenga kilem na om nang dai na om nang mimal kimina swakta tak lung nuam takina nisim anek ding zong thea pasien abiak the nang pen ei thungai sun thei hen pe te i mo puakkhiat manina media zangina gam tom iom hangina kimu khomina tu khom leng tua tak banina thui tampi ung piang ding hi toy manina ipiak pasien zak tatak pi na mi hing hi na to leitung bup ilum lel lo hangina zo suan te sunga a change
ki pum khat nam thei nang ki it nam thei nang khan to nam thei nang ki lem na om thei nang ina sumle pai to tua chiang ina ipil na to isiam na to i thei bang ina ma pangleng pen ei pen minwam sa leitung yam sungina minwam sa hiding hiang pemna na sem khom ni chi tua ong chia lingei lungdam ma mai na Hornbill Cable Network weekend hon dunia i holim na Burma military crisis Burma boy na tung tang tunin i holim theo Hiai tanai ta na ngaihdan ni nalunggel teo comment section na on gen ding na i ma Taithul kon chela ni dang che na bang episode ho ling pi zeli ya Burma pan lagdan over a hunun ong ki hi to zel ni hi lungdam ma mai le sia tunia sonan pai thei jere lungdam mai Hornbill Cable to pan tu pang tia heno